Anong guys, nakoy chika ninyo ba? Unsa man imong chika na mo Madam Amparing? Lalo di ka nang chat na ako ba? Ay ni chat nimo? Anya, unsa may yang chat si mo ha? Panguyam siya na ako. Kanang naungan ay manguyab. Sus. Si Piatra siguro nagpapanguyab nimo. Anya, unsa may imong tubag? Ako siya ging na kanang yan ako ba na? Unsa na yung obra nimo? Unya, unsa may tubag niya? Unsa day ang obra day? Ana siya na ako na ay construction worker. Nganong day construction worker, dili day kaganahan nga kusog man kay na sila mo kandos og pala. Dili ba ng construction worker? Oy, Nganong dili man kaganahag construction Madam Amparing? dili ba na siya makapakaon ako oy? Madahag dili makapakaon nga bisag pagkanon pagkagraba og simento makapakaon gyapon ay bisan pag i-appeal pa ng batuta nilang mga construction worker ihungit pa si mo ha. Makapakaon ay kanang naong pa nimo nga hangol kay kag batuta. Ano tapo na yung obra oy? Hugaw kaayo. Ugaw bitaw pero limpyo magbulsa. Pero ikaw nga pilian kay construction worker, hugaw pa mong gikagnaong sa ila ha. Kaya ra ka nimo. Mubuhi na ako. Og buhi lay hisgutan, og ako sa ipapilion, og ako sa construction worker, dili sa kumubuhig. Iro pares nimo ay mong naong ay muram nagditaw, muram nagunggoy irong buang. Dili ra ba ko makaon og mga mati kay mga sudan. Hilason pug kay kanangoy. Hilason pug kay ka Madam Amparing oy. Kanang imong naong mamili kag sudan nga angay nimo ginamos ra magbuwad. Pilian na po nimo yung samday imong kuan day ganahan, dili day ka ganahan mo kaon og kanang mga like buwad or ginamos. Samday imong ganahan. Mga bulad. Oh, bago pa kay ka-guessgoat nga dili ka ganahan og kanang mga bati kay sudan niya karon. Ganahan rin ay kag buwad. Namot. Oh, mo ni mamili nga ganahan po day ginamos, ganiha ganahag buwad. Karon ganahan na po ginamos. Kana day mga litson day nga baboy, dili day ka ganahan og kanang mga lami nga sudan like litson kanang mga litson manok, litson baboy. Dili day ka ganahan ana. Dili ko ganahan gid ana mo kaon. Ilason. Mura bag unsay dagway, mili pag sudan, di mo kaog litson, di mo kaog litson manok og baboy, pero buwad og ginamos ganahan. Ilason sige ka mura ka gwapa. Unya, unsa man day ganahan nimo kanang baranglit na manguyab nimo? Unsa man gid day ganahan nimo nganong nga dili man ka ganahan og construction worker? Unsa man day gusto nimo sa lalaki? Unsa man day gusto nimo nga kanang trabaho sa usa ka lalaki? Kaya na si ma'am. Pulis. Mili pang hinampak nako. Way mo punit nimong siman oy, imong nao nga. Mura nag-agukoy sa sapa. Makaya naman ana akong kabuto na sila kay kuha ba kay gwapa ba ya ko. Asa man taon gibutang imong kagwapa pagpuyo oy Madam Amparing. Unsa nagdamgo ra siguro ka. Panamin ko no panamin. Kung gwapa ba ka tinuod basin og mo gwapa ka sa amin kanang sa amin siguro namutbot. Pero ug moingon kang gwapa ka ambot lang. Ambot sa langaw nilupad way pamahaw. Sayop ra siguro pagbuhat ang Ginoo si Muha. Sige nga nani ra na akong itsura no. Ay ano na imong itsura day. Gwapa na kasi mong pananaw. Ay mong itsura nga. Di man kay naikasuroy kulon. Sus. Pilingon po nimo. Murag unsay naong. Murag ikomot sa demonyo na imong naong. Mamili pud pa ya ni ay. Sus ko Ginoo. Mili pa man ding hinampak og kuan. Murag unsay dagway. Imong naong day. Sus, may pag magpuyo ka sa inyo. Tago na lang ayaw gawas kay mahadlok ang mga tao sa imo. Mahadlok ang mga construction nimo oy. Dili kay kasuroy kulon. Pwa! Gigil ko sa imo? Na. Grabe kag na, ambot lang lagot ko nimo. Murag kinsang gupaha ay nao nga. Naog masakan. Lami agin nimong na.